bafana hayi mina ke cha angibandiseki angikwajiseki nje mina bafana angikwajiseki nje straight mina ngiyantshela nje straight ngithi mina izwe helami ngiyangizwa ngithini helami izwe so mangabe mhlawumbe ngicabanga ukuthi mangabe sekufika kuloku mina ngizobe sengifuna ukusupporta kona cha ngeke ngize ngikusupport bafana buyani azibiyele emasisweni bafana azibiyele emasisweni asibeleni bakithi emalungelweni wethu singisizwe simnyama siyohlonipha siyazi bafana ukuthi sihlonipha makwenze njani siyazi ukuthi sihlonipha kuphi siyazi language okukhuluma nomuntu omdala le mhlambe nisigicabeza ngayo la niqede ngicanda mhlanje uzolithola khohlwani bafana niyogcina ngako ukuthatha ukudla kwamasulumane niyogcina ngako ugwajisa amasulumane hayi mina bafana mina ngeke niyogcina ngabo abantu bokufika bafana ukuthi ngithuke kodwa nizothuka mina bakithi ngiyisakhamuze South Africa ngeke bafana lapho ngiyala bafana ngiyala futhi angivumi ngicela ukuntshela ukuthi ngithi no ngiyala batshele nabanye ukuthi umfundisi wamacezo uthi ngeke yena nizele imphathe sengishilo bafana mina manifuna ukungiphatha buyani ngerespect sengilwiza impilo engaka bafana sengizohlulwa yini nje kuphela nilo unibhizinisi ngithuka nje phela ngiyachecka bakithi umuntu nje wakhuluma into ephilayo lapha nivele nimgicabeze ngenhlamba umuntu wakhuluma into ephilayo nimgicabeza ngenhlamba hayibo kani ngobani nina ningobani ngempela nibe kobani ukuthi nenzeni yikuphi la nithunywe khona nasheshe nabuya hayi yasenhlambeni bafana ngiyanitshela yasenhlambeni yona nje ezosikatha ke leyo lezo siyabonisana lapha singalungisa kanjani izwe ngiyezwa ukuthi la si clean country so mangabe sizocleana nenhlonipho khabo cha ngiyala ngithi no lalelani sizocleana i-country abantu abeze eSouth Africa ngokungemthetho ababiyele emazweni wabo ngiyazwisisa angikuphikisi namanje ngiyasho thathani le video nidlulise ukuthi vele abantu abangenawo amaphepha aqondile nami ngiyasho ngomfundisi ukuthi abahambe kusho mina ngopastorino bayolungisa amaphepha wabo abafuna ukubuya eSouth Africa babuye ngamaphepha aphelele beze eSouth Africa right anginankinga nalokho mara le ngakufuna ukuthi manje si clean country si cleana ama foreigner athabiyele emazweni wawo siqeda lapho sizocleana nokuhloniphana cha manje sizocleana nenhlonipho kulento yenu yekelani izwe linjalo ngeke ngidelele ingane yami mina ngeke ngidelele ingane yami khohlwana bafana nizingane kimi ningane zami so ngizodelula inamba nesithuka phana nizenza ngathi lalelani bafethu ubunsizwa kusukudelela ubunsizwa emsebenzi ebonakalayo ngathi uyinsizwa nje uzositshela ngebrainwood lapha ukuthi uyinsizwa wena uyinsizwa neomega uyinsizwa unani ngoba umnsizwa phela ubunsizwa kumele sibone likini sikhombise lokho nako ngaloko bhizi usikhombisa induku nehawu la uyinsizwa ngakuphi uyinsizwa ngokuthuka abanye abantu uyinsizwa ngesikhwili ngokushaya abanye abantu uyinsizwa ngokubamba inkunzi uyinsizwa ngokubulala abantu khohlwa mina ngumfundisi ngiyala bafana buyanda kimi azibele emasisweni khona la ndilahle khona emsamo buyela nemsamo bafowethu hambani yobuza kahle hambani yobusisa kahle angizazi mina insizwa ezingamahlongandlebe kanje angizazi intombi lezi ezifuna ukuthathwa ezingamahlongandlebe kanje nifuna ukuthatha ini kahle imashini mashizele ukuthi izodeda inhlonipho eSouth Africa manje bakithi akuhambe leyo mashini mashi kusala inhlonipho eSouth Africa sengishilo uma ngabe imashini mashi izodeda inhlonipho ukuthi umuntu omdala angaziwa akuhambe leyo mashini mashi kusale inhlonipho sengishilo mina pastorini sengishilo futhi ngithi yeba kithi lalelani ngishilo ngikhulumile usho mina pastorini ngigcoke under mina la ngikhona manje ngigcoka ngaphinti ngiyangizwa angifakanga bra mina nginamabele mangabe niwabona nibona ukhuluphala hayi bafana ngeke sengisebenza kangaka so manje bakithi ngizotshela nje into engqolo amazinyo lapha nayi gezi namazinyo lapha nayi izophendula umsangalo lalelani bafana lalelani phumani kuleyo ndlela le nicabangile phumani kuleyo ndlela leyo ngathi ngicela umkhuwo omumbi hawu umuntu uvela biza isihlama nje abize wathi ungajabula mina ngibe isihlama sakho mina usukudleni ukuthi wena ungaba nesihlama esifana nami ubocheke sakhe isihlama leso okhuluma ngaso sihambisana nokudla okudlile mase ungakhiphe isihle kanje uzobudleni ngempela ngoba phela uyiqayekele nje uqayekele into ekwenza ukuthi ube ubhizi ubhiyozo uqayekile una plan uzuthukane nami nje kuphela ngoba uhambile wafika wa connect laba connectisa khona ne data kahlahla libonwa ingakho mawungenile uvela uthukane ngalo fast dlale kanjalo bafana ngidlale kanjalo mina ngidlale kanjalo ngicela ukuthi mina nje ningikhiphe lapho bafana cane ngikhiphe nje lapho musanje ungeyisa musani ingakho nibona abantu engathi bahluzile la emakhanda lapha nabaqule engathi badumile banemali nabafundise engathi baphumelele bathatha kahle emakhanda bangayingeneli lento ngoba angeke uzongenele lento nena engena order enenhlamba phakathi
hayi khuzani inhlamba manje bafethu baholi bayo le mashini mashi khuzani inhlamba manje yabalandeli beni bakhuzeni hawu ningajajuliswa ukuthi mhlawumbe mangabe ngamahlongandlebe lapha estradini kumele uthi nangapha emaceni babe amahlongandlebe lapha advertise ukuthula ukuhlangana kweSouth Africa ukungalwi komSouth Africa nomSouth Africa ene ukungalwi futhi nomuntu wangaphandle umuntu wangaphandle akagoduka ayikubo ayolungisa futhi ngiyanitshela abantu bangaphandle manje vele ukuthula eSouth Africa ngene sakuthola ngoba namasela sewaphumile anibamba inkunzi hambani nibele emakhaya kini niyophila kahle sengihambile mina ngayi Mozambique ngihamba ngayi Zimbabwe niphila kahle kakhulu emakhaya kini futhi umthetho ustrong kakhulu ukudlula eSouth Africa imithetho yakini istrong ukudlula imithetho yaseSouth Africa buzani mina sengibuya khona la nihlala khona inkinga nje kuphela bekuthi mhlawumbe ilevel yeeconomy iphansi ngesizathu saw government benu kodwa nje hayi le nhlamba lengizwe eSouth Africa mina ngase ngayizwa kulamaze ngibuya kuwo inhlamba bayasaba uyikhipha ngomlomo kuyahlawulwa lapha namawuthuka umuntu webafana nina nilambile eninganamsebenzi eningagezanga amazinyo mayindani language yenu manikhuluma abafana la nikhuluma noPastorino niyangibona ngigula ndawo bafana ngiphelele niyangibona angithi niyangibona hayi impendulo esesinayo manje eSouth Africa nje kuphela manje umuntu mambuza athi hayi lapha wayongijontshela impendulo seyinye manje izwe lithukuthele why drive ungena license izwe lithukuthele yeba kithi lempendulo yokuthi yonke into manje sizoyiphendula ukuthi izwe lithukuthele uyothola umuzi wakho ngelinye ilanga ulotha ushiswe izitha zakho omakhelwane bakho kuyokujabulisa na ukuthi uthole lempendulo ukuthi izwe lithukuthele ngoba phela lokhu ekusuke kwenzeka kwabanye abantu kumele wazi ukuthi one day kuyeza kuwe njengoba ubona ukuthi kudutshula uzibani banyani wakuphi kuphi kumele wazi ukuthi nawe elakhe ibullet likhona elibekiwe for wena so ungajajuliswa nje kuphela ukuthi wena lapha nabakhala ukuthi kwenzakalani njengamanje babhizi nangale ngasetongwa le nkomazi lengasekhaya le babhizi abantu bayimoshela izitolo zabo bayimoshela imigwaco yabo bazimoshela amagaraji wabo yonke into nje mawuthi yabuza izwe lithukuthele yeba kithi lelizwe lithukuthele leli alingasishiyi sibe yizwe elilambile ngoba njengoba manje impendulo ithi izwe lithukuthele kunesikhathi la kuyosala khona ukuthi izwe lilambile yeba mfethu uma ngabe benikwazi ukuphumela kwamanye amazwe nina ningakase naphuma eSouth Africa nayobona ukuthi lokuyithukuthelisa kwezwe kuyiletha kanjani indlala ezweni sengikhuluma ngendlala efika ezweni igcina yenza ukuthi kuhlukumezeke wonke umuntu ezweni uma ungabona ukuthi ezinye indawo ungene koMozambique uhambe uyongena koZimbabwe ubone ukuthi le tar road esishisayo thina sifaka amathayi bayayidinga abanamigwaqo la kuhamba khona imoto mawuza nje ngemoto lezi enizipothayo zalapha eSouth Africa lezi enjalo ukuthi nifaka uma 17 inch 18 inch ngeke izilinge nokuhamba ngeke futhi izikwazi nokungena angeke nje izilinge yangizwisisa yophelela le drobheni lekwabulawayo nakhona ukufika khona kunamapothole yalokhuzana so ngifuna ukuthini kini guys uma ungahamba ubone amanye amazwe ukuthi lezi impi ezaba khona zibashiye benjani bese uyothola isifundo sangempela ukuthi guys asingaqhazwa ushunu okulwa asingajajuliswa ukulwa asingajajuliswa impi asingajajuliswa ukuthi bakithi isitoyitoyi sivala imigwaco lesikhathi sibhizi sikwenza lokho umnotho kancane kancane uyehla nalabantu bebeza bazo investor ezweni bagcine zakhela ubudlelwane namanye amazwe baphume eSouth Africa bese kusala wena noRamaphosa enibhekana emehlweni rejectiwe kwezinye indawo kube sekusala umSouth Africa nomongameli kuleso sikhathi iplani noyithatha ayisekho seniyaqala ke manje sekuyinina seniyaphuma phela lamazwe bakithi nje owabona ezwe South Africa is because of balwa futhi ngalezi imgwaqoshwa ngisho nabelungu umhlaba wabo bawuthola but since umhlaba wabo bawutholile uma ungababuza did they have peace not at all instead they are coming beza kuphi eSouth Africa because of kunezinye izinto osuke uthi mawuzenza uthi uyasolve kanti ekugcineni uyamosha mina ngeke ngiyeke ukunitshela bafowethu
kunezinye izinto osuke uthi uyazenza kanti ekugcineni uyamosha wena kulowo mzuzu wena osuke usungule phambili lapha na vele wena indlela ngeke uzuyibona ngoba namanje abantu baseZimbabwe president yabo ayilambi president yabo idla kwasani nabantu abasondelene nayo badla kwasani so nani lapho phezulu ngiyazi ukuthi anihlupheki niyasponsorishwa nina everything kodwa leze isemuva legcinene ezilokhu zibhizinisi gijima lephansi lena bakithi impilo zabo ziyophelela lapha ngoba ifocus yabo sebathethe umbhikisho njengomsebenzi sebathethe umbhikisho njengelikusasa labo kanti bakithi umbhikisho awukase waba nesalary kuhulumeni umbhikisho unesalary kulokulutha kwenu kulokuthathela abantu izinto ngenkani but egcineni umbhikisho doesn't awubhadali lutho uyangizwisisa instead isikhathi siyahamba nje obhizi ubhikisha unyaka wonke uyafana nomuntu oboshiwe osejele ngoba impilo yakhe imile ngiyangizwisisa so akusukuthi ngiyanirecruiter nje lana ukubhikisha or whatever but akufike kubonakale ama results ombhikisho bakithi kubonakale uhulumeni kubona uma ngabe beseningenile emizini door to door noma straight to straight or town to town nibona ukuthi still kusathulekile yilapho bekumele ukuthi mhlawumbe ninambe nobhikisha nikampela umuzi ka mongameli kuthi mongameli ke manje sesifuna wena sikufuna la kulombhikisho ke manje sifuna uhamba nawe la kulombhikisho lo manje into yenu niyolibhizi nicinela bona labantu abayihluphekela abafana nani kanti umuntu lo ozidlela umuzi wakhe unama camera uzidlela imali kaGovernment uhola mahala yilo mongameli wenu lebe kumele ngabe mhlawumpeni niyakhona lapha nisibiza khona madoda sonke sihambeni sohlangana emzini kamongameli siyokhala kuye ukuthi awusenzele indlela engcono yokuthi lesimo esibhekane naso lesi sisale sesiphela ngoba guys we are wasting our own time simosha esethu isikhathi esesimoshayo esethu esingeke sisirecover abanye nje ecala umbhikisho bese bathenjisiwe sebafoneliwe for ukuthi beze bazocala ukusebenza abanye sithi icala umbhikisho bona lebe kade basebenza ezitolo zamakula bastakile kuyimanje manje ukhumbule ukuthi esitolo samakula akuna UIF akunani so ekubhikisheni kwethu vele bona sekubi banezingane sekubi abanye vele nje basenicoshe nabo babwabo sekumvalwe ngehlahla straight ngoba ingane seyibhekane naye akasasebenze kuleni nalo baba sewuhambile nimcoshile yebakithi asingathi siyalungisa kanti siyaqindezela and asingathi ngoba thina sisutha sikhohlwe ukuthi kunabantu abalambile so yilento mina ngisho bakithi ngithi angizukuthula ngumfundisi ngisibona isimo ukuthi siyabhebhetheka bakithi siyaphambili odade wethu laba namhlanje esesimisa imbi lapho bathethe sithena hamba nale kwele lakho whatever hamba nale ngane leyo hawu bakithi kodwa Nkosi mkanti uphi unembeze South Africa abantu benkosi ngempela asisena unembeza ngempela sesingamadimoni sesingosathane yeba futhi ngifuna ukuthi manje South Africa sesilidwa iIlluminati sesilidwa isatanism kahlahle manje njengoba nje impela sekwavalwa ngisho nendaba yokuthandaza ezikolweni shothi kahlahle lo moya kaSathane sewangena ukuthi sibe ngamadimoni uthi umuntu noma ekhuluma umuntu wesifazane ekhuluma uvela ubone ukuthi lapha kahlahle ivoice le akuyona ivoice yomuntu wesifazane impela onengqondo yesatanism le yakaSathane nje straight bafethu nje ngifuna ukutshela nje impela abafundisi base South Africa athi beningeke mhlawumbe ube naqabanga ukuthi nike enhlangane kuzilo ukudla siyekeleni ke manje ukubizela abantu emasontweni sike sizileni ukudla sithandazise lesimo esibhekene naso ngoba sekushintsha amantombazane bakithi angamabhubesi emgwaqeni angisasho ke bakithi inkosi yami abesilisa bakhona bakithi inkosi yami mababona omunye umuntu babona ngathi babona inyamazana abasenankinga nje bathi aningitsheleni leyikhwili lezi engaka bakithi enifake embanjini zabantu nje impempela hayi bafowethu ngeke bafowethu mina ngeke ngize ngithule vele noma ungazongisongela ngokufa nawe uzofa kodwa mina okuhle ngiyofa ngilikhulumela iqiniso iqiniso ngiyofa nginitshelile niyalizwe iqiniso ukuthi yilo lelo ngilibekayo inkinga ukuthi anilifuni iqiniso eduze kwenu so mina ukungithuka kwenu akungishintsha indawo but okusalayo as long ngilapha nithi mfundisi ushumayelani ngishumayela nini ngishumayela bani ngoba wena kumele ngushumayela ubhizi uyatoyitoya lapha emgwaqeni ngiyahlanya mina ekhanda ukuthi ebakithi bafowethu ngiyanitshela bafowethu akusiyo yonke lento esiyenzayo lento esiyenzayo lena bakithi yonke into ayikho into engapheli kufanele senze into iphele sibe na step 2 ukuthi siya njani phambili hayi ukuthi njalo thina silosibhizi siqine endaweni eyodwa silosibhizi sikhuluma endaweni eyodwa silosibhizi senze into eyodwa yebakithi abanye vele bayigcugcuzela laba basemuva babanga umsindo lapha na njalo vele bafuna kona lokulutha ngithi mina maseni wathethela ama rice
niyowapheka namhlanje kusasa niwathathaphi ngoba lesitolo eniluthe kuso angeke kusangena esinye isitoko. Khona manje kulaba sebahambile bekumele ngabe manje sekuyacala abantu bafakwa ama-tuck shop bangena ama-tuck shop bangena instead lesitoko bekumele ngabe niqala ngaso sona lesenisiluthwayo. Manje niyabothi kahle niluthekile emakhanda. Ingqondo iyona entengenayo kahle ikwerekwere la ngempela empilweni yakho wena ingqondo yakho iyona kahle izayizayi la ngempela ebekumele ngabe uqosha lona le ngqondo nayo ifile akuyona eyobuntu yakasathani iyona kumele ithi kahle ngabe uyayiqosha ayikho emthethweni ube nengqondo yokuphila ingqondo yokuplan ingqondo yamabhizinisi. Mina nginakho konke lokho enginakho bakithi angikase ngathi hello basi angase ngathi hello basi and akekho umuntu ofikile wangithathela lokho enginako namhlanje akangithathela akekho umuntu ofike wangithathela instead uma befikile ngibakhomba umsebenzi ngibabhadala njoba nina ningafuna ukusebenza ngithe ngifuna ama-labor sanibona bafowethu eqinisweni lonke ngizokhuluma nje ngopastorina. Uyabona ungaba sesayidini nama-foreigner ube sesayidini le-mash and mash. Once u create a statement samanga ufaka i-statement samanga nedwe ngoba wena ufuna ukuthi mhlawumbe izwe likuzwe noma izwe likudabukele noma ube nabalandeli ake ngikutshela iqiniso lonke liphelele you won't last ngeke uzulast. Amanga neqiniso akufani bafethu yonke into eni-createayo as long ingamanga izoshabalala. Yonke into eni-createayo as long ukukhohlisa kuzoshabalala. Ungaba umuntu angaphandle uma ufuna uzwelo uzofaka ivideo edabukisayo yamanga ekugcineni kuzoshabalala. Ungaba umuntu wase South Africa umobilize bonke abantu base South Africa ubafaka emigwaqeni bagcwale as long usebenzisa amanga kusho mina epastorini umfundisi wamaqiniso ngithi mine angeke kuphele kahle. Kuyophela kabuhlungu einyembezi ene uzothinteka kulokho ngoba ithini nginitshele bafowethu lamanga lawa esimobilize abantu ngawo yiwo kanye ashiya abantu on a spot befile. Mangaki amanga esiwakhulumile abulalisa abanye abafowethu thina sisaphila ithina esiwacreateayo. Mangaki amanga esiwacreateile thina agcina abophisa abanye abantu. Mangaki amanga esiwacreateile agcina lambisa abanye abantu. So zonke lezi zinto esizikhulumayo as long zinamanga phakathi, let me tell you something. Okwamanje lo mkhonto usahlaba ubhekele. Mase ujika ubuya kithi angeke bakithi sikwazi ukubekezelela. Mina ngiyantshela ngopastorina bafethu ngithi sengishilo ngathi mina isichwaka kulento and iqiniso ngisazolikhuluma ngilikhuluma ningithuka aningithukeli ukuthi mhlawumbe ngumbe ningithukela ukuthi mhlawumbe nginithukile noma into engiyikhulumile inhlamba. The reason ngingakwazi ukuphendula lento engisuke ngiyikhulumile ukuthi niyabona ukuthi impendulo aninayo ngoba ninamanga. Yingakho nikhetha ukungithuka ngoba kube bekuya ngokuthi mhlawumbe nifuna ukwakha izwe nami noma nifuna ukungakha noma nifuna ukungibonisa ngabe ningibizele esayidini ethi endoda buka la kuhamba so manje yonke lento enibhizinisi ngithuka ngayo la ku social media la. Let me tell you something, lamanga wonke niwenzayo ngeke azabulalisa upastorina. Lamanga wonke niwenzayo ayobulalisa nini abanikazi bawo. Chubekani nishwamanga, chubekani nikhuluma amanga, but lamanga bakithi amanga neqiniso akufani, amanga yaphela iqiniso alipheli. So ninga create amanga ukuthi igcine kuhlupheka izalukazi zethu eSouth Africa, ogogo bethu, intandane zethu. Baningi abantu esinabo eSouth Africa bakithi abahluphekayo esikwaziyo nathi. Baningi abesuthu abasuka leli suthu le abalusa inkomo zethu eSouth Africa siqasha bona. Everyone knows that. Ngekho umuntu ongazi ukuthi inkomo zethu eSouth Africa imajority siluselwa abasuthu. Bayakwazi ukulandelela imfuyo, bayakwazi ukucontrol imfuyo. Ene sazi kahle kamhlophe ukuthi asibakhokheli ngendlela efanele. We know it very well. So manje ke ngisho ukuthi ngebafowethu nani bantu bokufika uma ngabe nifaka istatement zamanga la zitrend, ningayishayela izandla ukuthi into oyikhulumile ivele yazwakala. Zishayele izandla mangabe uke wakhuluma iqiniso la trenda. Ungazishayela izandla ukuthi ukhulume amanga a trenda and then abantu bakulandela ngoba sobohla amanyosi la kuyophela khona amagama wami uzowakhumbula.
Angithi mina ngimile ngopastorina kanti ngubani mina ngumfundisi wamaqiniso ningizondela ukuthi angiqeli kini ningizondela ukuthi anazi ukuthi lenkane ngiyithatha lenkane ngiyithatha eqinisweni ngoba uma ngabe ngikhuluma iqiniso anginaki ukwesaba noma ngihambe esikhonde esithunzi sokugudla ukufa angesabi lutho ngoba uJehova ubakhona uba idondolo lami so kufanele understand it as long ngimile eqinisweni bafowethu aninginyakazisa indawo khululekani bafana wozani lapha mina sihlale phansi silungisele lento lena ingalunga but idinga ukuthi mina nani sikhulumeni sizwaneni sibonsaneni sihloniphana sithandaneni la akho mZulu akho mSwati akho Mpedi akho Mvenda akho mSuthu akho Mtswana akho Mndebele akho Mtsonga singama Africa sonke actually singama South Africa sonke so kuyofanele ukuthi mZulu ungihloniphe ngumSwati uthanda ungathandi kuyofanele ungilalele uma ufuna nami ngulalele Mpedi kuyofanele ungilalele uma ufuna ngulalele Mtsonga kuyofanele ungilalele mawufuna ngikulalele akekho umuntu ozofuna ukulalela lapha thina ngasilalele lalelani nginitshele something indlovu niyibona igciniwe phansi irola isuke ibanjwe intuthwane wena oyithatha uyisithwaka uclever kakhulu sobohla amanyosi bafokisa emhlabeni la asifikanga kalula la sikhona la dala sinethwa imvula sishaya amagade siwelwa lalela siwelwa amashe entabeni asishaya ukhakhayi luqinile lolu ukhakhayi lolu so fathi understand bafethu ukuthi la ndila neinsizwa la nidila neinsizwa into ekumele understand nidila neinsizwa ayikho indlela yokuthi mhlawumbe ningacabanga ukuthi mhlawumbe nizovele nje nitamase nje umuntu osuke etrend samanga in return lamanga lawa wakhulumayo ngicela ukutshela azomshaya mangashaya nayo shaya inzalo yakhe mangashaya inzalo yakhe ayishaya unkosikazi wakhe mangashaya unkosikazi wakhe ayobulala uma wakhe embhekile ezubhlungu engeke azakwazi ukuhlehlisela emuva uNkulunkulu osidalile emhlabeni umhlaba ungakaJehova nokugcola kwabo abantu abakhile ezweni asizukuzwa ngani bafana sengishilo ngopastorino ngeke ningenzele utho yimi isichaka kulento udo mama no baba no sisibami bonke laba bathi abahambe bacika bokufika bethu kuhamba kancane bekwazi ukulungisa isimo sasekhaya njengalokho bakholelwa ukuthi ziningi izinto ezonakalayo ngenxa yokuba khona kwabo okay bafowethu mhlawumbe umuntu akaqala ethi imikhankaso sibonakele kakhulu akekho umuntu ongakhulumi ngalento phela eNingizimu Afrika okubala ngisho ama politicians aseyaqala ukuphawula ngayo futhi kuyanicacela ngokwabaholi ngokuhlukahlukana kwabo ukuthi ukuphawula kwabo kubatshela ukuthi bamiphi kungenza kube mhlawumbe impendulo zabo azikwenelisi kodwa at least usiyabazi ukuthi bami kuphi so bafethu njengoba bese khona osisijesinta bekhona lapha abanewethu ophakela umthakathi ofele emntwini nongizwe umchuno nabanye ababamba iqhaza kulamamashi kulungile balwa nezinto ezibalekile bahlanganisa iningi labantu ngifuna nombuzo nje embalo kahle nemibuzo ngiqondise kithi ngqo thina abantu baseNingizimu Afrika ngiqondise kuwe othi abahambe ngabe wena emzini wakho uma ngabe kunabantu bokufika abahlala khona sebesukile nemzini wakho ngiqondise kulaba esibabonayo bomemeza kakhulu emadolobheni kodwa sazi kahle ukuthi la endaweni zabo abahlala khona kunabantu ababaqashisile bangokufika abanye benu kade bengamakhansela abanye benu basondelene nobuholi obukhulu bomdabu kodwa nabo banabantu ababaqashisile endaweni zabo zasemakhaya banezitolo zabantu bokufika abayiqashisile emagcekeni wabo abanye benu baze baqashatha indawo zabe ezinye bayinikeza abantu bokufika ukuthi benze amabhizinisi bedayisa senenze njani nina as much as nisisola uhulumeni indoda enkulu nina ngalaba bina abafaka imali ephakethini senenze njani siyanazi phela siphila nani emphakathini siyanibona nisha ihlombe kakhulu makhulunywa ngale ndaba kodwa ngenyanga kade ngikwamukela imali evela kumuntu okufika okhokha irent emzini wakho abanye futhi banabantu bokufika vele abaqashe kwabo abakhokha irent bevuka bodayisa emadolobheni amakhulu beme bazolala phela kusukuthi abantu abenza ukugebengu nabenza nabo kufika bangekho ngendlela esemthethweni basemadolobheni amakhulu kuphela bakhona emakhaya bakhona emalokishini yimiphi imizamo eseniyenzile nini ukuthi labantu besuke senikwazile ukubiza induna acela induna enza ngake ukuthi nicelele inkosi inibize umhlangano nomphakathi ubabizwe batshela ukuthi abasamukele uvumelekile kule ndawo noma nisaqhubeka namukela irent mawuhlanza mfowethu igceke ngathi ungalishanela igceke ungakhethi mangabe kuhlanzwa indawo akusho ukuthi mase ngithola umfowethu enza iphutha bese ngenze ngilifihla ngoba likamnewethu noma likamfowethu masihlambulula noma sigeza igceke sikhishanela sisusa zonke iziphi
So nani wena obuka le video othi abahambe owazi kahle ukuthi emzini wakho kusekhona abantu bokufika kwawena ubuyisela phansi umyalezo othunyelwe labanye abafowethu. Mongameli wempempe bafowethu la empangeni kwaDlangezwa ngaphansi kwenkosi uMkhwanazi.